पळयात चर्चिल ब्रदर्साचे प्लेयर रोमेनियाचो कोच पेत्रे जिजूच्या मार्गदर्शनाखाला ट्रेनिंग सेशनात कसो नेटान वांटो घेतात। अंदू खंय नवे उदेते गोंयचे तरणाटे प्लेयर चर्चिलाच्या पंगडात आयल्यात अशी माहिती मेळ्ळ्या। ट्रेनिंग सेशनातूय पोरू परस चड उत्साह पळोवंक मेळटा हे खरें। I start to know the players. I cannot tell exactly what happened. Maybe after 2-3 weeks. We are now in preparation, physical preparation. We start the camp Monday. But I hope to do and obtain good results with this team. I am coming in India for the first time for win the trophy. We try to play very good, obtain the points, and inshallah we'll see. So how you find the players, the strength? If he's not very too much power now, I think after 1 month they will be better. Hope also here to do on good team, inshallah for enter with this team in the very good team of India, because India is very hot country. It's good culture. We know we learn in when I was children, and we have very good culture, and the people is very hot. चर्चिल ब्रदर्स आय लीगात आपले पोझिशन राखीत जाल्यार हे वारकाच्या क्लबाक गोंय सरकाराची वार्षिक 3 कोटींची मदत फावो जातली। हे येवजणे खातीर मोटिवेट जावन चर्चिलाचो क्लब नव्या हुरूपान तयारेक लागलाशें दिसता। सो आज आमी रेलिगेट जाले ते 2 गेमी वयर आहाय। हांव लास्ट नाही 2 गेमी वयर आहाय मी आनी गोंय एक गेम आहा। फायर रिजाइन दिला आमी 5 गेमी रेफरिंग कवर केल्या। तुना मोहन बागानोक आमी गोल क्लियर दिल ना मरे। सो तेज दॅट लॉट्स ऑफ थिंग्स आर देयर। सो टेक्निकली देयर लॉट्स ऑफ देयर। आनी दुसरें कित्याक आमी एकी गेमी आहा गोंया फुटबॉल कप जालो जाय तुमकां जायो गोंयान फुटबॉल कप जालो गोंयचें नांव जाय आय लिगेक जाय नाका। सो आज सगळे गोंयकारां जाय आय लिगेक चर्चिल ब्रदर्स आसलेलो आख्या सगळे नेशना जाय चर्चिल ब्रदर्स आसलेलो तेलो चर्चिल ब्रदर्स आय लीग वतलो। प्रुडंटा खातीर सावियो डायस।